bazalwane amandla ayatholwa nxa sisemthandazweni sivule izinhliziyo sibike kuyiNkosi silungiselwe yiyo sikhathi somkhuleko masingakhohlwa yiso sizo dangalimpela singekunqobukhona asinamandla neze sibindi singebekho singasigcini kahle sikhathi somkhuleko sikhathi somkhuleko siyakhunjuzwa ngaso umoya oyingcwele ungumholeli waso usifundisa futhi ukukhuleka njalo sibike konke singabi namithwalo sikhathi somkhuleko abanye abanaso ngakho bahamba kabi basindwa yinkathazo singabi yisiwula siqedwa inhlupheko siyakhohlwa isikhathi somkhuleko. Luka 18 verse 1. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bamele ukukhuleka njalo bangadangali. Kwaze kwakukhona emzini othile umahlubulo othile wayengamasabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye ethengiswele esitheni sayo. Ngoba yisikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe nakuba ngingamesabi uNkulunkulu nginganaki muntu. Nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalo. La ulokhuzana amazwi kaKristu awasho ukuthi sikhuleke njalo singadangali. Ngoba silokhu sikhuleka njalo nalo besikhulekelayo okuyithi kuwumthwalo phambi kwethu kuze kundlule. La unkosikazi owayewumfelokazi kukhona nesicebi esasingamsabi uNkulunkulu, kodwa lo mfelokazi wayeya kuso njalo acela usizo njalo.
ukuthi uyakhuleka lo nkosikazi naku kwamthinta lo wesiqe ukuthi noma ngamsabi uNkulunkulu ngingamnaki nalo nkosikazi kungcono ngimnike lokho akudingayo angaze angisuke ukusuka ngazi ukuthi kuyini kodwa kusho ukuthi mhlawumbe amanye angaze amqalekise kamyenzini kepha kuyabonakala ukuthi wayengasazenzi yena wayeqhutshwa umthandazo wakalo ngoba lo lisho eqaleni ukuthi simele ukukhuleka njalo singadangali noma sizibona izimo zinjani noma sisenhluphekweni enjani kepha singadangali sikhuleke njalo uNkulunkulu uzosizwa naphezu kwey'nhlupheko esinazo uma singadangalanga uma siphikelele ukukhuleka njalo njengoba lo mfelokazi nalo sicebi lesi samnikeza sakuvuma lokhu akushoyo ngoba azange aphele amandla wayelokhu esanjalo ecela njalo kepha ekugcineni siyabona ukuthi lokhu ayicela wazi wakufumana ngoba azange adangale abheke emuva waphikelela njalo. Amen. Amen. Number 2 ethi isikhathi somkhuleko masingakhohlwa yiso sizodangala impela singekunqoba ukona asinamandla neze isibindi singebekho singasigcini kahle isikhathi somkhuleko uthi masingakhohlwa yiso ngoba izinkinga zifika ukuthi umuntu akhohlwe isikhathi sokukhuleka okunye noma zimphethe akhuleka angabe saba no-amen angasazi ukuthi uqalephi agcina aqale phansi futhi okanye akhuleke aze alale angasashongo no-amen ngoba iy'nkathazo zimkhungethe kepha ngoba lisho ukuthi abanye bangenaso abasikhohlayo bayadangala impela kepha masiqinisela singedangali salokhu siphikelele sazi ukuthi umoya oyingcwele uyasiholela ukuthi ungumholeli waso uyasinikeza ithuba lokukhuleka. Amen. Amen. Number 3 sikhathi somkhuleko siyakhunjuzwa ngaso umoya oyingcwele ungumholeli waso usifundisa futhi ukukhuleka njalo sibike konke singabi namithwalo. Baba